Ku itariki ya 3 Ugushyingo mwaka 2025 urubuga Bloomberg Billionaire Index rwatangaje ariko Dangote nk'umuntu ukize kurusha abandi muri Afurika. Uyu abarwa umutungo ugera kuri miliyari 30 na miliyoni 600 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, naho Forbes Magazine imubarira amadolari agera ku miliyari 26 na miliyoni 200 mu madolari. Ibi biturutse cyane ku ruganda rwe rw'amavuta y'ibitoro ndetse n'isukari. Dangote yasize ku rutonde bwa mbere rwa Forbes Billionaire List mu mwaka 2008 afite umutungo ubarwa muri miliyari 3 na miliyoni 300 z'amadolari. Umutungo we wagabanyutse mu mwaka 2009 no mu mwaka 2010 ugera kuri miliyari 2 na miliyoni 100. Umutungo we wiyongereye ukagera kuri miliyari 13 na miliyoni 800 mu mwaka 2018 nyuma yo gushinga Dangote Cement, uruganda rukora sima. Dangote afite imigabane ingana na 86% muri Dangote Cement ndetse no mu bindi bigo by'ubucuruzi ku isoko ry'imigabane nka Nascom, Allied Industry, Dangote Sugar ndetse na United Bank of Africa. Nk'uko Nairametrics ibivuga, umutungo we wagabanyutse ho miliyari irenga mu mwaka wa 2024 bitewe no kugabanyuka kw'agaciro k'ifaranga ry'abanya-Nigeria amanaira ku isoko ndetse no kugabanyuka kw'agaciro k'imigabane afite. Mu kwezi kwa Nzeri mwaka 2024 Dangote yongeye kugaruka ku mwanya wa mbere nk'umuntu ukize kurusha abandi muri Afurika nyuma yo kuba yarasimbujwe na Johann Rupert muri Mutarama muri uwo mwaka. Ubundi bigenda bite kugira ngo umuntu akire kugeza kuri no rwego atunge miliyari na miliyari mu madolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Bahaye ikaze ku isi y'ubumenyi, gusa ubwira ko kudukandira subscribe ari inkunga ikomeye waba uduhaye. Nje nitwa Jonathan. Aliko Dangote yavukiye hano muri Nigeria kuri tariki ya 10 Mata mwaka wa 1957. Avuka mu muryango w'abacuruzi b'aba Hausa. Sekuru Sanusi Dantata yari umucuruzi ukomeye cyane mu gihe cy'ubukoroni bw'Abongereza mu majyaruguru ya Nigeria. Kuva akiri muto yagaragaje impano y'ubucuruzi. Inkuru izwi cyane ivuga ko akiri umwana muto yaguraga bombo amafaranga yahawe na sekuru akazicuruza n'abana biganaga. Yize ibijyanye n'ubucuruzi muri kaminuza i Cairo mu Misiri. Nyuma yo kurangiza amashuri, Dangote yagarutse muri Nigeria mwaka wa 1977 atangiza ubucuruzi buto akoresheje inguzanyo yahawe na nyirarume. Yatangiye gucuruza ibicuruzwa byinjijwe hanze nk'isukari, umunyu, ifu y'ingano n'ibindi biribwa bitandukanye. Nyuma y'imyaka mike yahinduye uburyo yakoragamo ubucuruzi, atangira gukora ubucuruzi bwo mu gihugu imbere aho kuguma kubyohereza hanze. Dangote yashinze Dangote Group, kampani nini ifite amashami manini akora isukari, sima, ifu y'ingano, umunyu n'ibindi bicuruzwa. Ishami rya Dangote Cement Plus ryabaye uruganda runini rwa sima kurusha izindi nganda zose muri Afurika yose. Ubu Dangote Group ikora mu bihugu byinshi nka Benin, Ghana, Togo, Zambia, Cameroon n'ibindi bihugu bitandukanye. Umushinga ukomeye cyane w'igihe cya vuba ni Dangote Refinery, uruganda rukomeye rukora essence, amavuta y'imodoka ruri muri Lagos muri Nigeria. Rwatangiye gukora mu mwaka wa 2023. Rufite ubushobozi bwo gutunganya barrel zingana n'ibihumbi 650 ku munsi. Rukaba ruteganyijwe kugabanya cyane amavuta yinjizwa muri Nigeria, ahubwo bagakoresha amavuta yo muri icyo gihugu imbere. Dangote ni umukire wa mbere muri Afurika kandi mwaka 2025 yari afite umutungo urenga miliyari 30 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko bitangazwa na Bloomberg. Ubutunzi bwe buturuka cyane ku byiciro bikurikira: sima, isukari, ibiribwa, uruganda rwa essence n'ibindi. Mwaka 2011 yahaye ishami rikomeye rya leta Nigeria Grand Command of the Order of Niger GCOM. Dangote nanone akora imirimo y'ubugiraneza. Yashinze Aliko Dangote Foundation ADF mu mwaka wa 1994 igamije gufasha mu bikorwa by'ubuzima, kurwanya indwara nka polio, Ebola, COVID-19, kurwanya imirire mibi, guteza imbere uburezi n'ubutabazi mu gihe cy'ibiza. Dangote nanone yateye inkunga ibikorwa byinshi by'iterambere n'imishinga ifitiye abaturage akamaro muri Nigeria ndetse no muri Afurika yose. Dangote ashyira imbere gukorera imbere mu gihugu, local manufacturing, aho kwinjiza ibintu biturutse hanze. Akunda gukora imishinga minini cyane, mega project, kugira ngo agere kuri byinshi no ku giciro gitoya mu musaruro. Aranga n'icyerekezo cya Afurika cyangwa Afurika ku isonga. Ashimangira ko Abanyafurika bashobora kwihangira inganda n'ubukungu bwabo ubwabo.
Mu mishinga ya vuba Dangote aherutse gukora umushinga witwa Dangote Refinery yatangiye gukora mu mwaka wa 2023. Iyi ikorera Lagos, ifite ubushobozi bwo kuba uruganda rukora essence runini muri Afrika. Uruganda rw'ifumbire mu gihugu cya Ethiopia rwatangiye mu mwaka wa 2025, ufite agaciro ka miliyari 2 na miliyoni 500 mu madolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rukaba ruzaba rufite ubushobozi bwo gukora toni miliyoni 3 ku mwaka. Amashami mashya ya sima ari kubakwa mu bihugu bya Cote d'Ivoire n'ahandi muri Afrika. Gusa nubwo Dangote yageze kuri ibi byose, haravuga ko ubucuruzi bwe bushingiye cyane ku bufatanye bwe n'ubutegetsi bwa leta, cyangwa ku buryo butumwa abandi bacuruzi batabona amahirwe angana nkayabona. Nanone ibi nibyo bituma amafaranga ye ashingiye cyane ku isoko ryo muri Nigeria, bityo bikamugiraho ingaruka iyo amafaranga yo muri Nigeria ataye agaciro. Gusa hari byinshi Afrika yungutse kuba dufite Dangote. Dangote ni urugero rw'uko Afrika ishobora kwiyubakira inganda zayo aho kuguma gutumiza ibiturutse ku isoko ry'i Burayi n'ahandi. Dangote yatanze akazi ku bantu ibihumbi n'ibihumbi muri Afrika, yagize uruhare mu gukangurira abikorera no mu biganiro bijyanye n'ubukungu bwa Afrika. Ubu muri 2025 umutungo wa Aliko Dangote urenga miliyari 30 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi bikaba urugero rwiza ko umuntu ashobora kuva kure ndetse akanakora cyane. Dangote nawe ni igisobanuro cy'uko gukora cyane ndetse no kutagira amahirwe upfusha ubusa, guhimba inganda ndetse no kugira ikindi kintu gukemura ibibazo by'abaturage bishobora kukugeza ku rwego rukomeye. Umwanzuro Aliko Dangote, ishusho y'ubucuruzi y'Abanyafrika watekereje kure, yakuye Afrika mu bucuruzi gusa ayinjiza mu gukora inganda no kwiteza imbere. Ni umwe mu bantu bagize uruhare rukomeye mu guhindura imyumvire y'ubukungu bwa Afrika no kugaragaza ko Afrika ishobora kwigira ubwayo. Nanone iyi ni isi y'ubumenyi, nitwa Jonathan, tuzahure mu biganiro bindi.